айни ҳол тамошо мекунем видеои Фирӯзаро, мегзарем ба видеои пешина ва баъдан хайрухуш мекунем. Видеоро поделиться кунед, даимо баъдан тамошо кунед. Саломат бошед. ҳар яктай тумара мегӯй ки мисол бираем баск, бирай тарик, бирав тарик, хай биё мара бихро нигоҳ бин ки ма бас кунам бохи. ҳар каса вазифаи хечай. Тара ба вазифаи худо додай, мара ба вазифаи худо додай. Мара худо санъаткор кадай, тара духтур кадай, тара милиса кадай, тара мисол коргари коррупсия кадай. Ҳар кас вазифаи хеча дора. Ки ту мара мегӯй ки бира чимчи бика баск. Ма бас кунам ту мара та нон миёри хонаи мада медрори. камбудиёи хонаи мара буд мекунӣ, уқа хонагиёи мара, авлоди мара ту мехӯронӣ. چخه به دهان هم مگه پا گفتن اصول ایده همی فقط همی بلا 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 بین یخیلت گب میزنه گب تو نمی قمانه نداره تو بگوی جبیو من ناموس دارم تو دختر تاجیکی رفته من ترا نگاه میکنم همی همه چی تا بسپیچ میکنم تو بس گفت زگیتا خیلی با میگم گب نیست خوش میکنم و خیلی انو خمسه کنه دو مگر اینجا وای бале дӯстони азиз, ба ҳамагон маълум аст ки ду рӯз ё ки се рӯз шуд ки дар шабакаҳои интернетӣ Фирӯза Ҳафизова ва модараш чарх мезананд. Ҳамаи шумо медонед. ин сабабаш дар чи аст дӯстони азиз? Модари Фирӯза Ҳафизова баромад кард ки Фирӯза маро нигоҳубинӣ намекунад. ва дар он ҷо модари Фирӯза Ҳафизова гуфтанд ки мақсад Фирӯза Ҳафизова маро нигоҳубинӣ намекунад ва касал ҳастам, ягон ёрдамаш ба ман намерасад. ман аз Фирӯза Ҳафизова боварӣ дорам ки мақсад мебинам дар интернетҳо ба хонаи маъюбон меравад, ба хонаи пиронсолон меравад, ёрдами худро мерасонад. бисёр шод мешавам Фирӯза Ҳафизоваро ин хел мебинам. фикр мекунам ки ёрдамаш ба модараш ҳам мерасад. ба ҳамин хотир модарҷонам мисол ягон шояд маҷбур кардан гап задагиам, намедонам рости гап. фикр мекунам ки байни ҳарду онҳо хуб мешавад, барое ки барои модар чӣ қадар хизмат кунем кам астай. ва баъдан Фирӯза Ҳафизова рости гап баромад кард. видеоша мемонам, тамошо мекунед. омадаги табрик мегӯму ки модари ма бениҳоят ама тӯҳфаи хуби хуб соҳ бовар кунем. ин тӯҳфаш фаромӯш нашаванда ва фаромӯш намекунам. ки мо месӯзам аз ҷони ту, вой ман месӯзам барои ки ту модарим ҳастӣ. نخود مرا در پیش من فبراری شرمنده کنیم خیلی گفته که من امروز میرم دستگیری خونه پیرانسالان، من امروز میرم کیم بجا نخود یا مادری خدمت ما سرش نکردن تونمی دروغ هایی تهمت برزیدی من رفتیست خداوند شاید سرش نکنه هر کسی که دروغ گم میزنه دارم میبوبن. من نمیدونم برزیدی من چی با این مادر این کارکت که فردا چکل به چشمی من نگاه میکنه دیگر. کی نداره در زندگیش پرابلم، کی در اویله نداره. اولیا خیلیش مرا در اینترنتی که گپای پست بلند زده سه اویا خیلیش یک سال یک بار یک تنون مادرش داد روانده دادگی لیکن من یک حیات و مادرم سرش تکدگیم یک حیات ای روزی خود من میشناسم و مادرم سرش تکدگیم. آره اما همه مادرانی عزیز من با ایدی خوب میگفتید که این ویدیویی که در اینترنت پخش شد تا کجا حقیقت دارد؟ این کاری دست خواهرم برادرم است. به خاطری که ما یکم پروبلم نداشتم امروی مادرم تا همین روز. لیکن امروز مرا نفهمیدم مادرم از چی سبب اینقدر گپای نادرست زده مرا اینقدر پیش مردم سیاه کرد. و حق مادر بدنش من انتباه دادستم که مردم مرا نادرست نفهمه. سبب پروبلم ما از چی سر شد که امو یک پسر یک دختر داره، پسرش ایما 3 سال کلانه، دخترش ایما 3 سال مایده. گفتم که برام بایورم کار کنن حق فرزندشون بکنن برای خودت خیلی توکای من زندگی خود ندارم. من دختر ما کلان کردستم به نزدیک زندگی خودم بایراشید. ما مادر گفته یک سیله میخواستم که مرا بیار سر مسیله کنم مادری من که افسوس مرا مادرم نکرده میکنه فقط فکری هم بچه میشناسم زمان که ما یک جای کلان شدگیم در یک جای شیشته حقوق نام даже بودگی که در یک کارتیر ما زندگی میکردیم خونی مادر وقتی مادرش به فرزندولی نداشت بشورمون
хака аму қиша медонам ки духтар беҳад мардик кардаги барои ҳаққи модараш неги касе байни ину даромад чӣ кор кард ира мо намедонам. писари калон дора чунон ҳаққи писарашам талаб намекунад ки биё мара ҳаққи модари ма бите духтар дора чиба ма бовар кар ай хурди този ҷавоби 10-20 писара ма ақша додагим доо модар неки худованд шоҳида агар аби гапон дурӯғ боша мара худо саришта кина ма ҳеҷ вақт ҳаётимда модари пардоӣ надорам ин намепардоша фикр накард ки имрӯз интервюра метиҳам бо пага фарзандам пешида ки дили мара меранҷони бо ки пага дар кор мешавам ма дар кор мешавам. шама ҳамон қиша медонам ки фақат ёфтани фирӯза ба модараш расидагия ма чӣ гуфтанем ки дигар модарои кора накунам мо фарзанд дорем манам духтар дорам ки хеле кор накунам ба ҳаққи духтарош и духтар ҳамқа меҳнат кардагия ҳамқа очаш нигоҳ кардагия падар то ин амин моҳи феврал ман медонам ки то моҳи феврал фақат ёрдамаш расидагия ман намедонам проблема чӣ шид мо байни чаву духтар барои чӣ модари вайни хеле кора кард ман ҳамуда ҳайронам бояд модар наборад фарзанд кай ки як ҳамтарак шикаст шуда мо бояд ёрдам кунем фарзандои модар неки ҳеҷ вақт мехоҳданда накунем. ман мехостум ки ҳамин чизро байни худтон байни модаратон мисол ҳал мекарден беҳтарин кор мешид ва таманно мекунам ки байни Фирӯза Ҳафизова ва модараш ҳамдигар фаҳмӣ мешавад ва мо ҳам ҳамонро мехоҳем барое ки модаронро ашки чашми модаронро резондан ва ашки чашми модарро дидан ин кори хуб нест ва ҳамеша бояд розигии модарро гирем. аз дастамон чизе омад барои модарон дареғ надорем, хубиҳои худмона барои модарон бикунем. хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. як чизро гуфтанӣ ҳастам ки нарху навои сарояндаҳо барои тӯи маъракаҳо рӯзҳои наздик мешавад. интизор шавед, видеоро дама ё паҳн кунед. боқӣ дар паноҳи худованд бошед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.